Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 26 снежня 2021 года. И я хотел бы протягнуть военную тему. Події вокруг України вельми серйозна з'ява у нашій історії, в нашому житті. От просто тепер я гляджу стужка новин у Америці і бачу те, що ніколи раніше не бачив. Практично кожен день йдуть новини про ситуацию вокруг Украины, про концентрацию российских войск, про ультиматум Путина и так далее. То есть ситуация выглядит довольно серьезно. И тут треба вирішити для себе, як поводить білорусам, які стоять на белорусских позициях, незалежницьких позициях, ті, хто ті просто працюють, ті, хто служить у Збройних силах, це ще більш складна ситуація. Що робити, коли розвиття подій пойде зовсім кепським шляхом? В попереднім своєму виступі я закранув тему ситуації в Білорусі в 2014 році, в приватності побудову комплексу рокадних дорог на Альмянських болотах на межі з Україною. Сьогодні я хотів би звернути увагу трошечки на інший аспект. Так само почну, напевно, з прикладу. 11 соковика 2014 года я сошел с электровика на станции Равнополье Пуховицкого района. Это станция непосредственно перед Рудинском. Было вельми доброе надворье, абсолютно ясное небо. И бачу такую картину. На вышине, як я оценил, может до 15 тысяч метров. Иде группа самолетов, 6 самолетов. И ниже, может быть, это 5, может быть, трошку более тысяч метров. Летит Ил-76. Не просто Ил-76, а так званий самоліт-радар. Ті, як в Росії його називають, русський АВАКС. Тут я покажу картинку. Видно така характерна талерка на фюзеляжі этого самолета. Чому АВАКС називається русский АВАКС? У свой час у Советском Союзе вельми много було публікацій на кон того, що країни НАТО розпрацювали самоліт-радар, абревіатура АВАКС, який може на многие кілометри сканувати територію, який може керувати ударними групами, знищальником, бомбардировщиком, и так далее. Вельми широкі можливості. Про то, что в Советском Союзе распрацовали и есть такие самолеты, про это молчали. Это стало ведомо трошку позднее. И вот глядите, 14 год, соковик, ситуация в Украине вельми серьезная. Россия розпочала войну. Идут разные звестки, вельми серьезно. И я бачу таку картину. И летять вони курсом на, як я визначив, на південний сход. Ті просто в Україну, на Україну робити свої чорні справи. А ті, може, на який-небудь аеродром, який недалеко, білоруський аеродром, який недалеко від України. Я тут же телефоную на радиостанцию «Свобода» и поведомляю про это. Там ветливо выслухали, ничего не отказали. А
на завтра з'являецца матэрыял. І матэрыял гэты не столькі вот пра то, што пабачыў я, а базуецца на тым, што 12 числа, уже наступны дзень, як я бачыў эту карціну, Лукашенко сабраў Раду бяспекі, і якраз абмяркоўвалася сітуацыя з тым, што вот трэба, каб расійскія самалёты несли боевое дежурство, прилетели в Беларусь. Про это говорит Лукашенко, это ретранслююць яго рэжымныя СМИ, про гэта друкуюць ягоныя рэжымныя газеты. І, ну, можа, я нават спашлюся, каб это было больш відавочна. Напэўна, спачатку з матэрыяла «Свабоды». Вот «Свабода» 12 сакавіка дала такі матэрыял. Калі вы, шановне гаспадарства, бачыце, яго можна знайсці у архіве Радыё Свабоды. Называецца «Ці ўцягне Москва Беларусь у свой канфлікт з Украінай?» Пытанне. І матэрыял пабудаваны такім чынам, што вот спачатку ідуць цытаты Лукашэнкі пра тое, што вот, што трэба маршруты патрулявання вызначыць расійскай авіацыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Ну, зусім кароткая цытата, хаця это матэрыял у рэжымнай прэсе былі значна большыя. Потым даецца моя цытата, то, што тут я па тэлефоне адразу паведаміў журналістам «Свабоды». І таксама, ну, меркаванні, видно, для разнастайнасці, для плюралізму «Свабода» дала. Старшыня беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін і намеснік старшыні ЛДП Беларусь Олег Гайдукевич. Ну, цяпер ён уже старшыня. Вот моя цытата, выбачайце, працытую, ну, каб было зразумела, як я тады бачыў сітуацыю, прынамсі, ну, частку майго аповеду яны далі. І потым дам каментар. Вот цытуюць мяне. Юрась Беленькі. Мяркую, расійскія самалёты, пра якія сказаў Лукашенко, ўжо тут. Учора каля Рудзенска я на свае вочы назіраў 7 вайсковых самалётаў на вышыні прыблізна 15 000 метраў. Ішла група самалётаў адным курсам з поўначы на паўднёвы ўсход. Цывільныя самалёты групамі па 7 самалётаў на такой вышыні не лётаюць. Іх звычайна вышыня палёта не больш за 11 000. Відавочна, што гэта былі самалёты вайсковыя, што ляцелі яны у кірунку Украіны. І хутчэй за ўсё гэта былі расійскія самалёты, бо базаванне беларускіх самалётаў добра вядома, і калі не адбываюцца нейкія вучэнні, то такіх палётаў не бачна. Просто мяркую сёння Лукашенко дэ-факта агучыў тое, што адбылося і без ягонага ведама, што расійскіх вайскоўцаў ўжо перакінулі праз тэрыторыю Беларусі на які-небудзь аэрадром, скажам, у Быхаў. І гэта вельмі трывожны знак. Канец цытаты. Не буду цытаваць меркаванні Калякіна і Гайдукевіча, это, думаю, тут не патрэбна. Што яшчэ тады вот я дадаў Груздзіловічу, што, ну, это трывогу трэба падымаць, бо відавочна, што ляціць ударная групоўка. Відавочна, што гэта могуць быць не проста вучэнні, а з тэрыторыі Беларусі будзе здзейснены удар па Украіне. І я уважліва вельмі тады прачытаў, што дала рэжымная прэса вот наконт этой нарады Рады бяспекі, якую даў Лукашенко 12 числа. Это наступны дзень, калі я ўжо бачыў гэтыя самалёты. Ну, такая цитата. Вот. Нас, конечно же, беспокоит обстановка, которая складывается в Украине. Это довольно великий материал. Далее там говорка идет об строительстве союзного государства, где у нас есть прямые обязательства, так же, как и у России. И далее. Александр Лукашенко не скрывает, в последнее время он часто контактирует с президентом России. Помимо вопросов двусторонних отношений, в поле зрения руководителя государства, разумеется, украинские события. Беларусь тем более не может закрывать на них глаза.
Ведь эскалация конфликта, отметил президент, происходит уже не где-то далеко, а у наших границ. Это затрагивает наши интересы. И мы, как мыши под веником, сидеть не имеем права. Там пишет, что мы не повинны суетиться. И далее. Если с Италии переброшено 1,5 десятка самолетов, мається на увазі самолеты НАТО ближе до территории Беларуси, я думаю, надо связаться с начальником Генштаба России и предложить им, чтобы на усиление, которое они обязаны предоставить нам, сейчас, допустим, не более 12-15 самолетов перегнать на территорию Беларуси, определить маршруты патрулирования, как мы сделали для своих, запасные маршруты, и пусть работают, патрулируют. Конец цитаты. И ще цитаты. Я получил задачу на отработку вопросов по наращиванию дежурных сил по противовоздушной обороне единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Планами совместных действий предусмотрено перебазирование как авиационной составляющей Республики Беларусь на аэродромы Российской Федерации, так и авиации Российской Федерации на аэродромы Республики Беларусь. Реализуя положение о единой региональной системе противовоздушной обороны, мы приступили к отработке вопросов наращивания дежурных сил по противовоздушной обороне непосредственно на территории Республики Беларусь. По согласованию с российской стороной принято решение о перебазировании истребителей Российской Федерации на наш аэродром. Конец цитаты. Ну вот несколько таких цитат, может довговато, але было разумение ситуации тогда, 14 год, соковик, менавіта это 11-12 соковика. І далей, што прыватнасці беларускае грамадства, якое сачыла за гэтай тэматыкай ваеннай, даведалася. А даведаліся вот што. Што прылёт этих самолетов 11 соковика не быў узгоднены з Лукашенко. Вот калі уважліва перачытаць тое, што я сказаў, працытаваў, паміж радкоў гэта адчуваецца. Інакш кажучы, расійцы де-факта прилетели, сели тады, дарэчы, ў Бабруйск, і назаўтра Лукашенко ўжо тэрмінова збірае Раду бяспекі, што рабіць. І таксама хочу нагадаць, многія з вас, напэўна, чулі это, ведаюць, пару гадоў назад гаспадар Турчынаў, які выконваў абавязкі прэзідэнта Украіны ў той час, распавёў, што ў яго была гутарка з Лукашэнкам, і ён папрасіў Лукашэнку, што калі будзе ўварванне з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь расійскіх войскаў, то ты паведам мне. Ну і адказ вельмі такі цікавы. Калі адбудзецца ўварванне, я паведам. Інакш кажучы, вже, калі адбудзецца ўварванне, то і паведамляць не трэба. Украіна і так гэта будзе бачыць. Сэнс у чым? Што вот эта рэгіянальная групоўка, якая створана, яна ўжо тады, у 2014 годзе, паводзіла на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь так, як хацела. Потым я заняўся гэтай тэмай і пацікавіўся. Вот это система региональной супрацьпаветранай обороны. Про что Лукашенко казаў, я цытаваў. Як там прымаецца рашэнне? Сам я войску служыў, там, уяўляю сабе. И фактично подтверждено было. Есть оперативный дежурный. Это офицер, это старший офицер, я думаю, не меньше полковника. И ён, калі нешта здараецца, ці яму даюць загады атрымлівае непасрэдна праз сістэму кіравання свайго, падпарадкавання, ці ад міністра абароны, ці ад камандуючага войскаў супрацьпаветранай абароны, ці непасрэдна ад прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. І наадварот, калі, допустим, штосьці здарылася, то ён дакладвае не Лукашенко. Он докладывает по этому самому ланцугу. Там есть, сразу хочу сказать, там
ёсць уже зараней падрыхтаваныя все там пакеты, што трэба рабіць і як рэагаваць. Все вядома. І Республіка Беларусь, яе так званы прэзідэнт, в этой сістэме яго де-факто праінфармуюць потым, калі ў іх знойдзецца час, пра тое, што вот, ці яны прынялі рашэнне, ці там яны ўжо нейкія дзеянні зрабілі это. І вот тады 14 год, чаму я беру 14 год, вот, і вяртаюся дакладней до 14 года по сітуацыі, цытую дакументы ці сродкі масавай інфармацыі таго часу, каб была зразумела сітуацыя сёння. Яна не палепшылася для Беларусі. Лукашенко не набыў большых паўнамоцтваў, кіравання ці ніякіх паўнамоцтваў не набыў для кіравання вот этой вот так званай рэгіянальнай групоўкай. Наадварот, яго функцыі, я думаю, яшчэ зменшыліся, это відавочна. І гэта гаворыць пра тое, што у Расіі развязаны рукі для любых аперацый супраць Украіны з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. І вот тут што рабіць нам? Вот я вяртаюся да этого эпізода, які я бачыў з групай самалётаў. Ведаеце, мне гэта быў пэўны вобраз. Вот накаленая абстаноўка. В Украине фактично пачалася война. Все про это говорят. И вот с электричкой вышло вельми много людей. Там такая дорожка праз поле ідзе. Гэтыя люди, не только я, это в основном мужчины, бачили вот эту вот ситуацию. Вот ідзе ударная групповка самолета. Хоть кто-нибудь, вы думаете, адреагаваў, хоть вот так вот, как я, спыніўся, задраў галаву и задумаўся, что это адбываецца. Ну, скажем так, вот сёння дзяржава Израиль, да, вот раптам з тэрыторыі там Палестины адкуль ляцяць ракеты, да, израильтяне так ідуць моўчкі, не рэагуюць, як пашлі, так і пашлі, да. Ну, не можа такога быць. Ситуации там, калі вот уже паветра дыхае этой вайной. Што ж здарылася, калі у нас у Беларусі, як многія пишут, так, многие беларусы только и кажут, абы войны не было. И вот это, ведаете, як, на мой погляд, это война вот материализовалась, визуальность такая вот этой вот элемента этой войны и нуль реакции. Нават свобода, ведаеце, калі я патэлефанаваў, ну я адчуваў собеседника, які так это дежурно отказывал, ну да, ну летят самолеты, ну там, ну, може чалавек, хто не служыў у войску, можа не цікавіўся военной тэматыкай, ну гэта не тлумачыць сітуацыю. Толькі калі вот уже вот рады бяспекі, там все, тады уже яны далі матэрыялы, і то там таким спецыфічным вельмі ключы. Замест таго, каб вельмі шырока пачаць абмяркоўваць эту тэму. На нашу тэрыторыю без дазволу, ну, нават от гэтага рэжымнага кіраўніцтва прилетела группа боевых самолетов России, відавочна ударная групповка. Шум павінен быць, павінны рэагаваць нашыя людзі. Нічого падобнага няма. І вот дзе вот гэтая тэза працуе, што абы не было войны. Я хочу сказать, дорогие белорусы, у 20-м годзе бальшыня тых, што ушла со мной по полю тады і не глядзела на то, што адбываецца, яны прачнуліся як бы. І прачнуўшыся з прасонку, нарабілі шмат не таго, што трэба было. Сталі падпісвацца за кандыдатаў расійскіх, там, Бабарыку і астатніх. Цяпер по этих спісах ідуць карнікі лукашэнкаўскія. Вбачаеце, гаворка расійская, ну это де-факто. Это карныя структуры чужой окупацыйнай дзяржавы. Вот яны ідуць, пачынаюць звальняць гэтых людзей. Эканоміка Беларусі терпіць, ну ім, выбачайце, наплевать на эканоміку Беларусі, на беларускі народ. У расійцаў зусім іншыя інтарэсы, супрацьлеглыя. Ім трэба было, каб не было беларускага народа, каб не было тут
нормальной экономики здоровой. Им треба територія от для здійснення їхніх провокацій, територія, погрожать сусідам і так далі. А от Абхазія, я приводив такий приклад, але ні в яким разі тут не розвивалася національна культура, національна ідентичність, національна моцна економіка. Їм це не треба. Ну нам, білорусам, чому така реакція? Я привів тільки один приклад. Я персонально цікавився тоді, особливо вельми востро цікавився. Я вийшов на некоторых військовців і попросив потлумачити ситуацію. Вот что мне один из них сказал. Ну так, да, у нас тут категорично все супраць того, как удельничать там у неких день супраць Украины. И человек был в пригнеченном стане, такие, кадровый офицер, все. Ну, каже, мы-то, нас не могут примусить, а вот этих зарубежников никуда не денутся, они тут ездят в Украину. Для меня... И потом он, все, замкнулся, больше ни слова. Видно, и так, подумал, что больше, чем треба сказал, это... Мало ли, як я этой информацией распоряджуся, а это уже, знаете, для его могут быть серьезные наступства. До этой поры я не ведаю, догадываюсь, кто такие зарубежники у структуры белорусских збройных сил и что они робили в Украине. Ну, господарство, неужели на всю нашу країну, на всі збройні сили нема патріотів, які, скажу так, звісно, мають певну ризику, не поведомить, что за зарубежники, что они робили, что за поездки их были в Украину, какие там задачи им ставились, что они там робили. Господарство, давайте прочинаться уже. Я звертаюся до тих, хто зараз вот с этой подставной фигурой, там, Барыком, этой Светланой Тихановской возится. Уже пора было зразуметь, что это и кем это было зроблено. Давайте больше серьезно глядеть. Нам треба боронить наш народ и нашу країну, нашу незалежність. Будьте особливо уважливі, що зараз відбувається. Ёсць зараз механізмы праз інтэрнэт укидываць в адкрытую інфармацыйную прастору, заўважылі рух войскаў, заўважылі, сачыце там, дзе расейцы ёсць. Паведамляйце, каб яны адчувалі, это акупанты, каб яны адчувалі, што яны пад пільным позіркам, што просто так чорныя справы з нашай тэрыторыі яны не зробяць. Спадарства, надзвычай важная рэч. Я памятаю, нават тады пажартаваў, думаю, сярод калег, кажу, хлопцы, а можа я тут вайну спыніў, бо летела эта групоўка, не патэлефанаваў бы, а ясна, што тэлефоны там мае там калег слухались, это не раз мы это как бы заўважалі. И после этого пошла реакция, тут Рада бяспекі собралась. А так бы ударили с территории Беларуси по Украине, и вот и обвинуватели белорусов, и провокация такая была здійснена. Давайте, повторюся, давайте урешті-решт уже быть дорослыми людьми. Давайте по-дорослому реально реагировать на то, что отбывается у нашей краине. Давно повинна была закончиться позиция, вот моя хата с краю, и что нехто прийде вырашить нам, белорусам, наше белорусское пытание. Никто нам не вырашить. Могут некую допомогу оказать, но это третьерадного уровня будет. А многие, наоборот, шкодят нам. Это особная тема, коли-нибудь розповіду. Вот нам треба вирашати це питання. А як вирашати, треба відповідно себе поводити. Найперш уважливо сочити. А так позиция выглядала, что мы идем, это нас не тычется. Нехто там лётає, нехто робить так, ничего подобного. Это что нехто штось робить, а тычыцца вас, ваших сем'яў, бо калі распачнуць яны вайну, закране кожнага чалавека на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. І не толькі. І беда будзе для ўсіх. Так вот, каб не дапусціць гэтай бяды, давайте, пачынайце, калегі, дарагія суайчыннікі, ужо по-другому поводить себя. И что я еще хотел бы сказать на заканчэнне. Ведаеце, ну, трошечку оптимизма. Я отсочу ситуацию и бачу, что вот эта кремлевская навала потиху-потиху уже начинает хвост подтискать.
Разлічвалі яны на тое, што захад цалкам інфантыльны, як яны лічылі, паддасца шантажу. Ну, я бачу, што гэта не так. Пачынаюць яны разумець сваімі гэбэшнымі мазгамі, што на захадзе ёсць сілы, вельмі сур'ёзныя сілы, вельмі цвярозыя, рацыянальныя, якія таксама рацыянальна будуць дзейнічаць у выпадку, калі Расія перайдзе вот эту небяспечную мяжу. Таму такі асцярожны аптымізм, але гэты аптымізм не выключае. Вот першай частцы, што я сказаў, што мы павінны супакоіцца і спакойненька, значыць, это вот. Чого падобнага. Павінна быць працягвае наша праца, інфармацыйная, у дадзенай сітуацыі. Паўтаруся зноў, сачэнне за тым, што адбываецца, інфармаванне ўсёй сусветнай супольнасці, не толькі беларускай, пра тое, што адбываецца. Гэта на сённяшнім этапе можа быць расчаючым чыннікам для таго, каб не дапусціць вайны. Дарагія беларусы, дарагія сябры, тут поставлю кропку ў першы час. Сёння мы адзначаем вялікае свят Хрыстова нараджэння. Все хрысціяне святкуюць, это вельмі светлы, такі узнёслы настрой у нас, хрысціянаў, і настрой аптымізму і добра, радасці. Таму хацеў бы вам усім пажадаць такога настрою, аптымізму. І яшчэ раз хочу сказаць, все роўна мы пераможам. Все роўна Беларусь будзе вольнай, дэмакратычнай, незалежнай. Жыве Беларусь, слава Украіне. До побачення.